amanan miken ka. Amin ngayon ka makita gapud aya pinaandam ita naurnos da nakapimpintas da. Tinapay ken ara di umay mi ita iyawat naggaputi trigo ken umas nga bunga nagbandugan mi. Amin nga dain ka pinarswa babaen ti balikas mo apo pagyamanan miken ka. Amin ngayon ka makita gapud ayat pinaandam ida naurnos da nakapimpintas da. Tinapay ken ara na awaten bendisyonan o apuki pagbalinen ida San Juan abagi ken dara. Amin nga dain ka pinarswa babae